سڵاوتان لێبێ لە هەولێر گفتوگۆکەم لەگەڵ جێگیری و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی فەڕەنسا بەڕێز پاسکال کۆنفێفخوا. سپاس بۆ ئەوەی لێرەیت بەڕێز پاسکال. گەشتەکەی وەزیر لە دیمەشق دەستی پێکرد، بەغدا پاشان هەولێر. پەیامی فەڕەنسا بۆ دەسەڵاتدارانی فیدراڵی لە عێراق و دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان چییە؟ هەروەها ئەمە چۆن پەیوەست دەبێتەوە بە دۆخ و گفتوگۆکانی سووریاوە؟ ئەو گەشتێک بوو و وەزیر بڕاستی دخواست بکە، هەردووێ دەمێداژی دخواست بکە. چما ji ber du sedeman. Ya yêkem ji ber ku geştek li dijî Daişê bû, divê keliyê de ji bo nirxandina rewşê û ji bo em bi zalalî bibînin ka em dikarin çawa ewlehiya herêmê biparêzin. Lê hûn jî dizanin li pişt vê yekê ewlehiya me bixwe jî heye. Ji ber ku hûn dizanin di salên 2015 û 2016 de axa me bi temamî rûbirûyê êrişên terorîstiyên Daişê bû. Ew xala yekem bû. Xala duyem jî ji bo gihandina peyama dostaniyê ji bo Iraq û Kurdistanê. Her wiha ji bo pêkanîna wê peymana ku li Sûriyê di navbera Hesed û Şamê de hatibû kirin. Ku di 29 Çileyê de li ser agirbestê li hev hatin çêbibû. Em vê yekê pir giring dibînin. Ji ber ku naskirina nasnameya Kurdan û hebûna pêgehekê ji bo wan di siberroja Sûriyê de ji bo me pir giring e. Me di rojên borî de ji bo vê navbenkariyê hewilda. Ez dikarim bibêjim ku ev her du stûnên serekeyên geştê bûn. فەڕەنسا هەمیشە شەڕی دژی داعشی بە ئەولەویەتی ڕەها داناوە، بەکاری هەر لە پێش. هەڵسەنگاندنی ئێستاتان بۆ ئەو هەڕەشەیی کە لەلایەن داعشەوە دێت چییە؟ بە تایبەتی لە عێراق و سووریا. نرخاندنا me ya niha ew ku şerê li dijî terorê qet bidawî nabe, şereke bêdawî ye. Ji ber wê em pir bi ciddî digirin. Em dizanin hikûmeta Iraqê û hikûmeta Herêma Kurdistanê çi qas pê ve pabend in. Hûn dibînin ku em di vî şerî de berdewamin. Di roja sê Çileyê de me hin hedefên Daişê li Sûriyê bombebaran kirin. Ew helwesta me ye. Em çavdêriyê dikin û me dît ku Iraqê di wan rojên dawiyê de hejmareke çekdarên bereyên Daişê wergirtine û Iraq di vê çarçovê de dikare pişta xwe bimegerm bike. وەزیری دەرەوە لەگەڵ جەنەڕاڵ مەزلوم عەبدی فەرماندەی هەسەدە کۆبووەوە، گفتوگۆکان لەبارەی چی بوون؟ Gotûbê ji bo şopandina peymana 29 Çileyê bûn. Hûn dizanin em çi qasî beşder wê peymanê bûne û her wiha hûn dizanin Serokbarzanî û Kurdên li Hewlêrê çawa ji bo bi rêxistinekirina vê agirbestê bûn alîkar. Niha gelek gavên cîbîjîkirinê hene. Ji ber wê me dixwast em bibînin ka ev pêkanîn çawa dikare bibe rastî. Ev roj ji bo wê pir giring in. هەمان بابەت بوو کە لە دیمەشقیش گفتوگۆتان دەکرد؟ Belê bêguman li Şamê jî me behsa wê kir. Wezîr Barod bi heftayê xwe Wezîr Şeybanî re civiya ku ew jî kesek bû beşdarî peymana 29 Çileyê bûbû. فەڕەنسا چاوەڕێی چی لەم ڕێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی سووریا دەکات؟ بە تایبەتی سەبارەت بە مافەکانی کورد لە سووریا. Em pir giringiyê didin ku ka ev mav çawa têne bicîkirin. Çi mafên çandî, siyasiyan jî dîrokî bin. Ev mercê Sûriyeke yêgirtî û aştîxwaz e di siberrojê de. Di çarçoveya pirrengiya wê de. Ji ber wê Kurd xwedî hemû pêgiha xwe ne divê Sûriyeya nû û ya siberrojê de. Ev peyman eger were bicîkirin, wê bibe amûrek ji bo vê yekê. فەڕەنسا ڕۆڵێکی گەورە و سەرەکی لەم ڕێکەوتنەدا هەبوو. وەکو زانیمان سەرۆک ماکرۆن خۆی پەیوەندی بە هەموو لایەنەکانەوە کردووە بەردەوام. فەڕەنسا تاوەکو چەند لە نزیکەوە چاودێری جێبەجێکردنی ئەم ڕێکەوتنە دەکات.
هون دزانن ام د ده سالن بوری ده به هسه دیره هف سنگر بون. ام دزانن که چه لسر ملیمه ام دزانن که دینه که خوینه لسر مهیه جبروی هر تشتاکو قومی جبر که ما به هفره لدیجی تروریستن داعش شر کرد جبروی بگومان او نه داویه او دست بکر ریه که سبروجیه جی جبوکو ام هر دم چافدریه بکن که او پیمان چاوته بجی کرن لو ما بگومان امی لور به. So of course we will be here. The regional context includes دۆخی ناوچەکە گرژیەکان لەگەڵ ئێران هەروەها لوبنان ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بە گشتی ئایا لە گفتوگۆکانتان لە سووریا بەغدا هەولێر ئەم بابەتە چۆن باسکرا؟ This topic was also featured. Definitely, you know that there are important talks that should take. بگومان او مجارجی هاتون گوتو بیش کرن هون دزانن دانستاندن گرین کنه که دوی ایرو دنابر آمریکا و ایرانی لبروه بچن دشتا که هم دبیجن اوه دیکچون آرامی هریمی لإیرانه و باندور لسر عراق و کردستان جی بکه جبر و ام دخوازن خواهد دوجه دور بخن و ریلی بگرن دشتا که امجی ایرانیان را دبیجن اوه که نها دانستاندن اکیه و دوی سوده جیور بگرن پشتی و تونوتیجی دولتی یا به تمامی نای قبول کرن که بریا چند هفتیان رژیم ایران لدیجی ولاتین خواه کرد دوی اف دانستاندن دوسیه آتومی و موشکین بالیستیک و آرامی هرمی جیل خواه بگره جبر و بگومان ام دشوپینن افتام او تشتکو ام رژیم ایران رد بیجن. in the meeting with President Nechirvan. لا کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆک نێچیروان بارزانی پەیامی سەرەکی و گفتوگۆکان لەبارەی پەیوەندیەکانی نێوان فەڕەنسا و هەرێمی کوردستان چی بوون؟ And the Kurdistan region of Iraq. There is a fantastic historical. پیوندیه که دیروکیا به هم پادنابر فرانسا و هرم کردستان دهیه بگومان بحثوی تکرن ده بیروا فرانسا ده درخستنا بریارا 688 ده پیشنگ بو که ده سردم رژیم صدام حسین ده هرم دجفرینی هاتا آوا کرن هر وها ده بیروا که عمل باکور روشتات سوریه هفسنگر بون هر وها کلیک پر به باندور بو دما وزیر باروت نامه که سال 1967 آبا و بارزانی ملا مصطفی بارزانی بخوار آنی بو که جبو ما و جبو سروک ده گوالا نویسی بو ده درباره وی که فرانسا جبوان چی افاده دکه لو ما اف پیوندی ده دیرو که ده و دوی باوری و کاری که مدوان روز و هفته آن دکریه ده جی رهن خواه آویتنه دشته هات گرن پر برچاو بو که جبو آلی کاری کرنا سرکفتنا و پیمان 29 چله جبر که سروک بارزانی ده گفتگو کرنا لسروی ده آلیه کی سرکه بو به گفتگو کرنا به هزین حسد رجی و اکواجی آماجه پیکر سروک ماکرون بخواجی به آوه کی شخصی بشدار بو به سروک شرع رجی لسوریه به جنرال مظلوم و به سروک بارزانی رجی آخوی جبو که آلی کاریا پیشوه برناوه پیمانه بکه که به دیتن آمه بنگه هکه جبو دیکل کردن ناسنامه کرد لسوریه نویا سبروجه ده بوی آوایی جی او پیمانه که دوی ام ده سبروجه ده جیب کن Is the agreement that we should follow for the future. Pascal, welcome to Ruda and welcome to Kurdistan. Thank you so much. Thank you for your time. Spas, bine rubi serumun.